Oče Stefane, dobro nam došli. Drago nam je svima ovdje u našoj maloj zajednici misionarskoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla pod njegovim okriljem da se okupljamo Duhu Kodinović. To je, da kažem, sad smo na blizu jednog jubileja 20 godina od nastanka i to izgleda lepo. Nije zahvalno nikad pretjerivati u pohvali, pogotovo ne o sebi, tako da ja volim da je ovo u stvari tek početak i da se vidimo još puno puta, da vam da Gospodi zdravlja i da nam ne zamerite ništa. Dobro nam došli. Moram priznati da se bolje čuje. Ja se sad čuje ovako dobro. Meni se čini da dobro. Ovako, pošto smo mi razgovarali nešto o temi, ovo bi bilo nekako o tome stradanju koje se događalo Srbima na mnogim poljima i prostorima naše otadžbine. Ona je nekako u svoje vrijeme zamišljena tako i prostirala se po nekim našim istorijskim činjenicama, još od cara Dušana, ako počne od Peloponeza do Triglava i malo tu smo Bunosom i do Rima. To je neki govorni prostor. Država kao država nije mogu uvijek te granice svoje uspostaviti tako i zastavu pod kojom se mi našli svi. Ali na neki način smo imali orientaciju, imali smo ideju kada crta nacionalni program Karašanin, on ga ne meri ralom i volojima, nego ga meri Peloponezom i Triklavom. A mi bi rekli šta se sad tu toliko, to je nemoguće u nekom našem ljudskom nebu. Ali ako mjerimo po načinu jezika i govora, prostora, onda milion smo ljudi koji se apsolutno razumiju. Potpuno se razumiju ako će da ja drugo razumiju, onda mogu. Kad neće, onda neće razumjeti ni u moje Bosni napravit će 3 jezika. A sve uvijek je jedan. Dakle, iz te zlobe koja se uselila u ljude počelo je da se stvara nekako neki prestiž ko je prvi i ko zadnji. I kada se sve sabere, vidite da je došlo do takvoga trvenja. I tako je nesreće da u 18. odnosno 19. vijeku ovo rodno mjesto Vuka Stefanovića, koji je verovatno, pretpostavljamo sigurno, učestvovao u toj reformi jezika koji se stvari vrlo negativno pokazao kroz istoriju. Zato su nikli veliki jezici iz tog istog korijena i međusobno se ne razumiju dobro iz inata, iz principa nekoga ko zna takoga, tako da bi mogao čovjek kazati sada, a nikad Vuk nije tako mislio. Mislim, svojim jezikom ću govoriti, razumjeti i voleti se po ljudi. Međutim, sada smo javilo, ja ne znam, možda ste vi više to puta čuli, ali ja sam znao u neko vreme, pre možda 30 godina, kad mi je rekao jedan mladić da ima u Bosni pismo koje se zove Bosančica. I to je kaj naše pismo. Ali to je moje pismo. A kako? Nego, znate šta je Bosančica? Kaže, kako ne bi znao? A šta je to? Pa pismo, pa čekaj, to je sitno pisana ćirilica. I ništa drugo. I zato je Vuk i nagradio Bosančica kao umenjena sloj sitnija, da bi mi u stvari bolje razumeli situaciju, pa sa tim pismom pridružili tome većem saboru pisma koje u stvari obuhvata mnoge narode slovenske. Bio sam u Ljubljani pre možda 3-4 godine, isto tamo Svetog Kirila i Metodija crkve, gdje piše na bisti Vuka Stefanovića, ovo sam na njegovom jednom mjestu, krupnim slojima gore latinicom, ispod dole, sitnim slojima napisana ćirilica Vuk Stefanović. I sad vidite, kad gledamo iz te perspektive, ne moramo reći da nije Kirilo i Metodije stvarali jedno i drugo pismo. Ako zbraća to skoro, tu nema neke velike razlike, ali ukoliko ima razlike, onda nek ostane svaku svoju razliku. A ne da ga menjaš, da ga smanjiš, na kraju dovodiš situaciju, u Vukovom tršću tu čitamo naslove sa latiničnim slovom, a njegova ćirilica kojom se itekako zalagao, ne mora da se održi u rodnom mjestu. A šta je sporno? Baš zbog toga, zbog te nagne podjelu grupe, grupacije, i danas se iz te jedne grupe jednog sloja ljudi javlja želja za nekim nacionalnim ponosom, nekim korijenima, veliko i nema, nekim. I iz toga je nastala ova nesreća koja se desila i 14.
kada je izdata ona čuvana, strašna, nakaradna gramata u kojoj je napisao, kažu oni, car je potpisao, da su Srbi prouzrokovali veliku nesreću u Bosni s jednim pucnjem, u Sarajevu kaže da je taj metak principa Gavrila potresao cijelo svijetu. Pa su ga nazvalo, Vladimir Dedijer u svom romanu naziva to varca Prvog svjetskog rata. Ali nikad je niko nije objasnio kojim je načinom i kako je mogao taj dječak doći sa pištoljem do ubijeca. Samo neko kupuje, to je tako i gotovo, prije kod nas je nema govora. Ali zamislite sad, ako isti taj pisac romana 14. godina, samo množno, izlazi i kaže, tad je izvevo manevar u Hadžićima sa 55.000 vojnika. A nemoguće jedan dječak da je pištolj ubije komandanta 55.000 vojnika, niko da ga štiti i niko da ga zaštiti. Moramo dobro o tome razmisliti. I onda počne ta zloba prema Srbima, takva da se počelo čak pričati da su oni neka eksplozija na Balkanu, gdje stalno nešto lome, ruše, ubijaju, taru i to je dalo povoda. Znate, vi danas u Bečkadačkom vojni muzej se naćete Franca Bertranda odeću koja je obišana u fingeru krva. I kad uđete tamo, oni kažu, gospodo, što su održali za njegove odeće carske odijanje krva, kako to su Srbi pucali. Ne kaže Srbi u jednini, niti kaže princip Gavrilo, nego Srbi. I sad jedan udar, jedan pucaj napravi čitavome narodu problem ogroman koji nema nekog efekta za nas. Ali ima efekta za druge koji sad čute, neće da kažu zbog čega je to. Taj pucaj za škome je sve donio, što šta, a mi smo imali. Priznat, mi smo tad doba imali svoju kraljevinu, sam bio kraljevsku državu, imali smo i Crnu Goru, već priznat od nekoliko država kraljevinu, dve države. I obe te države, kako je jednom romanu Drašković rekao, kaže, spakovaš mu mrtvački sanduk i otisnušmo u Jugoslavsko more i potopišmo je. I sad treba, jedino može da se čeka ono što verujemo, vaskrsenje, da vaskrsne takva snaga koja satrvena, stvarajući tu državu koju sad tebe nema. I sad, zašto je nastao taj zločin? Sad ova tema koju počnemo da pričamo o njoj. Kad vidite 14. godine, jedan dokument koji je predsjednik države Srbije i patrijarh blagoslovili i financirali, da se vidi, to je monografija, fotomonografija koju izdao patrijarh Irine i predsjednik Tomislav. Oni su u stvari dali znak knjigo štampa sa fotografijom kojima piše 14.000 vješala je napravljeno u Beču i poslato u vagonima u tu malu Srbiju da se vješa ne ljudi na grane, na grede neke kuće, nego na trgu, na centru, da se zna da je obješen zato što ubijen taj car u Sarajevu. Zamislite vi to kako? I tu takvu nesreću iscenirati, napraviti da se jedan narod, znači, to je smrtna presuda. Jer u pesmi onoj koji se govori recimo, o toj varnici Prvog svjetskog rata, oni kažu, kad kažu tamo, on još kaže, Hajzer Čereka izveštava, sa Srbi kavu zaoštrava, pa onda kaže da treba to smiriti. A kako kavu, izdao je prokletog zakona u kojima nema za sebe spase zakona. Taj zakon prokleti koji je u stvari nosio smrt u sebi naredbu da se ubija, čak je bilo, nađe u nekim vojnicima papir u rukama koje ubijete sve što stignete. A sad je moguće takva naredba. Naredba je takva izazvala gnjev carske države koja je krenula takvom brzinom da se mi nismo mogli oporaviti od toga rata, iako smo ga prihvatili 14. godine, pa 15. pa 16. 17. 18. godine. Da ti ljudi naši, znači Srbija, ima svoju armiju koja se bori samo da odbrani goli život i državu. I sad gledajte, mnogo je puta jedne prilike 1916. godine dokument jedan pouzdan gdje je general Mackenzie napisao i potpisao aktu kojem je tražio od cara drugu naredbu. Ovdje su sve slomio, više nema ništa. Srbija je poražena, zamenjena mrtva, ona je ošla preko Albanije, uciju se preko njih planina gladni, žene umire od gladi, nema od toga ništa, more jedino da je krugu tako postane živ i tako dalje,
dajte mi drugi deo rata, istočni front prema Rusima i tako dalje. A oni su za mene već mrtvi. Znači, ta mrtva sila koja je u stvari po njegovim očima bila da je umrtvljena, ona je u stvari, to je 16. pisano, a 918. u septembru mjesecu na Kajmak Čalanu stala je dreka i vika, bježte, živi ustali su mrtvi. Ono što on govori da je mrtvo, sada je to pokazano živo i to ne samo malo živo, nego pobedonosno lome taj najoštriju kotu tu koju nije mogao niko drugi, pripala je Srbima, da oni to slome prođu da bi iznijeli pobjedu i dokazali da nisu krivi, da nisu oni ti koji ubijaju careve, ali svejedno opet je nastala ta ofanziva, oni su tu i pobjedili, pa da znate kako je to godinama se, da je taj isti general koji je 16. pisao da su mrtvi, da oni nema ništa, da su oni preko Albanije samo još izišu u posljednji dan života, on je rekao, slušajte, povlačimo se, konačno smo poraženi, ali neću da se predam ni Rusima, ni Englezima, ni Francuzima, nego samo Srbima. I to ne bilo kome, nego generalu Vojvodi Mišiću, da je bio već vojvoda. A on kaže, kako je ga davo, ne znamo, najste me kogod znate, ja drugčije neću. I sad kad je predavao Bog svoga konja, sablju, jako svoje sve, život, skinuo je sa ruke, to je kaj sad poklanja mi život. A veliki vojvoda Živojin Mišić kaže, gospodine generale, vi ste radili po nalogu vašega cara. Znači, naredba je bila od više od tebe, jača, silnija. I meni naređuje neko. Ja sam general, vojnik u činu general. Sada ti ja praštam. Vraćam ti sablju, vraćam ti konja. Poklanjam ti život, a sad ću ti uzeti s ruke da znaš kad mi se predao zbog onoga što je 16. napisao da nas nema. A vidite sada nas ima. Zaboravio se reći, ako Bog podigne ih, oni će biti živi jaki. Ako ne, onda uzelo da smo milionska armija, ona će propasti, jer bez Boga se ne mora ni preko praga srpska narodna poslovica, tako kaže. Posle toga proradio je gdje na zapadnom svijetu prema nama, kakvi su to ljudi, kakva je to sila, da 70.000 Srba, kako su oni tačno nazvali se bilo na Surskom frontu, živije, kako smo izbili naglo veliki broj, da savladaju ovakvu pobjedu, donesu nad 70 miliona mobilisani ljudi Prvi svjetski rat. I Mackensen je bilo to potpisivanje u Versaju da je skakao od zemlje, ubici sovo i sve. Kakav je to način, kakva je to borba. I zato nije to dugo trajalo, vidjeli ste posle Prvog rata, ako je 18. ajde da kažem, potpisan mirovni ugovor, mi smo u stvari već 1941. morali ponovo braniti se. Šta je to bilo? A 22-3 godine. Samo roditi jedno dijete, porasti, tamo poslije Boža. I nije taj rat bio konačno završen, on je bio samo kao neko primjer. Po nekim logikama stvari. I sad u tome se stvara taj zločinački duh i nagon, da se bolesti cvješala, koje su za celu Srbiju na neki način ukrašavali, pa su da slikali, pa ima tu toj monografije koju sam važno izdao patrijarh i predsjednik države. Znači, kako se slikaju, pored obješene srpske žene, šalju svoje ženi kao čestitku. Ne znam da li ste to čitam, da je knjige zašto je promocija u Domu vojske Srbije. I onda smo zaključili, zbog čega se desio Jasenovac? Zbog čega Jadov, Šurmanci, Prebilovci? A zbog čega Livno, pa Dubno, pa Glambar, pa Vikaj, Sanski most, pa Banja Luka, pa nema gdje nema, popođe se vojsk stigne, šta je to? Dakle, zbog takvih stvari koje mi nismo dobro razumjeli, rađala se je sve mržnja za mržnjom i došlo je do izražaja takvoga da smo mi dočekali da nas prate u jedan koncentracijni logor i sa takvom žestinom i takim zloglasnim načinom i mržnjom uništavaju ljude da vi ne bi mogli gledati neke filmove, neke vodarinske isječke i tako dalje, dokumentarca 10 minuta, 12 minuta, imate to Jasenovcu jednu zgradu, tamo napravljenu. Iako hoćete sjedeti i sagledate, znači, po naslovima. Pa kaj pušti mi ovaj naslov da vidim, pa onaj drugi, pa tako, ne znam me, naćeta, ne, ima i više, gdje kaže, naslov nije bilo Boga. A
A vi kao ljudi gledate, kako je nema Boga, nemoguće da nije bilo Boga, ko je mogao zaključiti da nema Boga? Možda bi da ne veriš u Boga, ne može biti da nema. Se ne govori od jučer, od postanja svijeta se govori o Bogu, kako sad je Boga da nema? Daj pušti, treba vidjeti šta je to. I kad je to pustio taj moment koji tu radi, onda je naišlo ovako, kolona sa Kozare gonjena, onako kako su imali način tih ljudi, udekom, što kažu oni, bičan, doterali su imamo, jednoj stoji žena sa djetetom i nosi je na ruci. Dosta umorna, teretom, životom, slomljena, ali šta se dešava? Trojica njih lete na tu jednu ženu. Jedna sa pištoljom, jedna s nožom i ja znam kako vi stavljate u ta načina toga da tu ženu savladaju. Zamislite kako su junaci kada njih trojica, recimo, jedno. A onda jedan stari umorni Jevrej od muke i patnje na samrti skoro izdiše, viče, Gospode, ako teđe ima pomoći ovoj ženi ovog djetu. Jer nema kome da se obrati, ljudima ne vredi govoriti, ljudi su već pošli sa zlom namarom i tu je prikazano kako ta žena država rukom jedno nož to gubice, a drugo drži dijete na ruci. To su takozvani heroji koji stvarali takozvane države, nažalost, najkrđe u istoriji, država i državotvorstva. Kad to sagledate, vidite, pitate se, da li je taj puceni Sarajevo uzrok ovome zlu, što gleda sad počinje? Da li to nije prouzrokovalo? Ja se sjećam ga te Rulje je držao govor, recimo, u neki kvaternik, kako se zvao, on kaže, ubiše našega cara. I to ovi koji je prah, nekakav vjetar u prahu donio našu svetu zemlju, tako da je te gluporije, znači ne treba je žaliti uopšte, to je sve za ostrel. I to je, prećio moja, taj genocidni nagon prema srpskom čoveku, a glavna varnica još ni danas nije ustanovljena ko je to. Prije smo prihvatili na sebe i to ostalo. Ali doći će vreme, pretpostavljam da će to razmisliti, kad se analiziraju stvari dobro, nemoguće da ste vi mogli imati tako kao 18 godina, tako je silnoj obezbeđenju i sili priđe duge cara. Biti montaža, scenarij i tako da. Sada se molimo Bogu da ti mučenici poče opet od najstrašnijeg ovoga novije istorije naše Jasenovca, koje smo mi na 3 tu dela podeljani, koji izlijeva Una u Savu. To je, braćo moja, jedno malo more vode, a ljudi su tu umirali žeći. Pa su na jednoj samoj to ubiru tuđe sliva Una u Savu, imali jednu topolu, koja je bila jako strašno razrasla se, razgrnala se i nazvali se prokletom topolom zato što na njoj svakodnevno visilo 80 ljudi. Ako koji umre u tim mukama, nešto skiduju se, vešuju nože. To je nešto što niko nije mogu zamisliti, niti vidjeti, niti sanjati da tako nešto postoji među ljudima koji govori isti jezik, skoro dobrim delom ista im je vjera, nešto malo razlike, a te koje ne bi trebalo da se čuje kakva nevolja zbog toga. Po istome načinu hode u svojoj zemlji, istu vodu stupili, da tako postupaju prema ljudima koji su imali možda čak u školi. Ali sjedu stvar koja što se ne odličila. To je nemoguće zamisliti današnjem umu ljudskom. Ali vidite, mi smo to doživjeli i dočekali i dobrim delom narod preživio, ali od tada već počinje da stagnira naš natalitet, uopšte ne mora da raste, on stoji kao da je prikovan. Pa smo neki dan analizirali, posle tih svih pogroma i pomora, pitali smo se kako to da Srbi imaju u 14. vijeku pod komandom cara Dušana 4 miliona stanovnika na teritoriji Carevine, da od toga dana do danas nisu se mogli umnožiti. A po nekoj čudesnoj inerciji Božijim promislom nisu više znali. Da mogu svaki čovjek postoji pitanje sebe, ako ga imalo služi pamet, analiza, da analizira, vidi, je moguće da se to desilo jednom narodu za 600 godina se nisu umnožili. A braća naša Jevreji, oni su u egipatsko ropstvo otišli sa 75 članova. Nakon 430 godina vratili su se sa, neki kažu istoričari, čak sa 1 milion ljudi. A
ali su imali siguran broj koji je potvrđivan 200 puta u biblijskoj istoriji preko 600.000 ljudi. Znači, sa 75 članova, zamislite doći nakon 430 godina, mi smo nakon turskog ropstva 500 godina ostali isto ono što bilo u Dršanu, još smo čak manje imali nego u jednom momentu, a se radilo o nekoj cifru, 100.000 ljudi. Šta se to desilo? To nije bilo samo pogrom sad u našoj vreme, u našoj vreme, ranije. Pa onda se tu življavalo na razne načine, kad pomislite onaj Lelek u Veličetu, tu je to blizu kod Valjeva. Kaže, stigoše Turci i sve pokoše. I nastao Lelek, dakle tu i selo samo potom dobio ime Velić i ostali još mnogo tih stradanja pre ovih sada godina naših savremenoga života. I zato, kad gledamo tu stradaniju celoga naroda, na svim mjestima naše otadžbine naćete ono što nismo ni znali do sada, ova knjiga što je Sestra Zorica organizovala da se izda, napiše da se ne smije zaboraviti, na pamćenje mora da traje. Znači, tu ćete naći more dokumenata, nam i nepoznati. Naćete sigurno desetine koje nismo znali. Ja se sjećam, niko nije govorio o njoj Surduci, gdje se do 3000 ljudi upilo i pobijene po rukom, tamo, ne znam, oni kao fašista, oni kao Bugar, oni kao druga. Ali ko je taj? 3000 ljudi nije malo kad ti početiš iz jednog malog mjesta. Ili ćete naći, na primjer, Limansko polje, tamo one jame natrpane, i ćete naći, recimo, u Sansko-Mostarsku, oni kažu ušnja, gdje ima 5600 Srba, Jevreja ubijeni, tu se ja saznao pred 20 godina. Tu su rođen, preko brda je to. Ništa ti nisi smio znati o tome. Zašto sam, recimo, Koničku jamu na Čatrim iznad Glamača, sa 990 ljudi ubijeni, nikmo ništa. Kao jedno totalno mišljenje naroda, niko ne gleda, niti pita, nema i gotovo. Sad u novije vrijeme kao da je ta krv probrala iz zemlje, iz ove ostatu sa ciljem pokajanja. Pokajte se ljudi, ovo ne vodi ničemu, ovo je užasno, ko je zaboravio i ko je uradio, ispada da je jedna. Jer u Dachausskom logoru u Bavarskoj, dojete dažno danas u Njemačkoj, vi ćete naći natpisnik gdje kaže, ko ne želi podići spomenik palim žrtvama, taj želi da im ponovi. A da to bio ja ili vi, ili oni tamo ili oni vam. Zato, braće moja, moramo učiniti ono nešto nevjetno Nikolaj blagoslovio. Pa su ga pitali za Jasenovac, šta uradi sada sa takvom užasnom dramom, o takvim pokolju Donjoj Gradini u Jasenovačkom logoru, epicentar Donja Gradina zove, tamo piše, grupnim brojevima 500.000 je Srba ubijeno, 120.000 antifašista, 20.000 djece, 33.000 Jevreja, 40.000 Roma. To piše, grupnim slovima, to stoji. Iza toga kazani i sredstva kojima su ljudi mučeni, kuvani, živi i ubijani i tako dalje. Grobnice su poređane tamo i na njima piše, tamo je dužina 25 metara, duboka 2,5, široka 2-3 metara, tako dalje. To je jedan opšti pomor naroda. Sad kad to gledamo i kad na to nemamo osjećanja da podnimo crkvu pokajanja, stvarno nešto nije jednostavno. Ili smo toliko ustrašeni pa zbojimo sami sebe, ti mrtvi ljudi, kao što danas radimo, nažalost, sami sebi, više smo izvršili abortusa u novije vrijeme nego što smo dali da se rodi. A isto to smo mi krivi. Nemamo koga kriviti. Ali se sad plaši čovjek da rodi dijete. On se plaši i mrtvi, evo jasno, ne smije poditi spomenik. On se boji. U njega ušao strah od njega samoga. A šta se desilo? Pa kad nema Boga u čovjeku, nema hrabrosti. To da vas niko ne ubeđuje. Mora biti hrabar samo na zlo. A to hrabrost ima strašni sud za nju. I zato smo govorili, ajde stanimo, zaustavimo jedan put takvu jednu tragediju, čime? Pokajanje. Ako je to rekao Vladika Nikolaj, koga cijela planeta poštuje kao najvećeg besjednika 20. vijeka, nije on to slučajno rekao. Odignite spomenik, to jeste hram pokajanja. Zajedno svi vi što ste ubili, vi što zaboravili. Zajedno. Odgovorni ste za to. Nijedna ne kreće, ni onaj što ubica, ja nisam ubio. Moje što je zaboravio, ja nisam zaboravio. A ljudi, ništa se ne vidi, nema djela. Apostol Jakov gromoglasno poručuje, dokažite mi vjeru bez djela. Ako nemate to, ako nemate za to smisla, ako nemate za to hrabrost, znači da ste već mrtvi.
Znači to su živi mrtvaci koji odiju kako evanđelje kaže po zemlji, a nikakvog kvaliteta nema. Zato se sada trudimo da nam Bog dadne da dobro shvatimo ovo, da dobro razmislimo o žrtvama koje vapi u nebesima. A ako mislite da to izmišljena priča, pogledajte Sveto pismo koje je neprekosnovena knjiga na planeti čovječanskoj, dana rukom Božjim ljudima. Šta kaže za krv Avelja? Pa kaj ne djeti, brate? A ne znam ja, ne čuvaj brata svog, slušaj, krv njegova meni više na nebesa. A mislite da sam ja to zaboravio. Ako je jedna ta kap krvi Avelja pravedno probudila nebo, a šta mislite kad prokipi krv Jasenovcu sa ti što su sve zabiljeli tamo 700.000 i priznali? Hoće onda ostati. Hoće onda reći, a ne znam. Šta ne znam? Može da se pravi budala. Ako je se reći za poklanu djecu nerođenu, ako je vladika naš, važno počevški danlo Udimske i Srpske pravoslavne crkve, održano predavanje kod Rijeka je rekla ovako, o abortusu. Zametek će imati 33 godine na strašnome sudu. To će učiniti onaj koji je stvorio nebo i zemlju, od praha čoveka, ne od majke i oca. Pazite šta radite, jer će ta deca na strašnom sudu govore, ovo je mama koja me ubila. Ovo je tata koji sve predvratno čekao da me zakolju, da bi on sjedio u kući gledao pored sebe kera, hranio, otvorio televiziju, gledao kakve fantazije u sliku. Šta ćemo onda kazati? Nema jezika, braćo. Znači, jezici zanijemite. Jer je to rečeno, ono, ako čitate poslanic Korinčanima, apostol Pavla, on kaže doslovno ovako, prošta će nestati, a jezici će zamuknuti, a znanje će prestati. A šta ostaje? Ostaje samo ljubav. A ljubav je vezana za božansku kategoriju života. Ona nikad ne prestaje. Ona je večna, a mi smo ljubav zaklali nožom. I onda se pravimo mutevi, ne znamo šta radimo, nećemo se pati gledati, njega nema. Neki je jedna ludača tamo kod nas, znači u Žablju, tamo razgovaramo, a da se djeta im patilo gladno. Ovdje smrti gladno. A da li ti imaš oči i uši da čuješ i oči da vidiš da u ovoj zemlji kipi pšenica, vino i ulje. On sam ašao jedan, ja ću hraniti ženu, troje djece, neće niko propasti. Sednja šao, ne traktorom, ne imanjem. Samo dođe bilo koje obali da zakopa malo i posijem nešto rodit će da mogu hraniti ženu, dvoje djece. Ona kada ne bi umro gladno. A pitamo je koliko ima žita? 3 vagona. 3 vagona ženski. Eto to pomrači to je živi mrtav ženski. Da ne bi nas to snašilo. Da ne bi ove žrtve naše progovorile jezikom krvi Aveljeve. Gospode, smiluj se. Gospode, spasi, o Boži složi, rođi nas. O ne smo ljubavi svojesti, Bog naš, a mi smo narod koji svi smo dio ruku tvojim koje prizivamo. I sada bi dozvolite mi sada kaže koje poredno Zorica da kaže ovoj knjizi. Hvala Bogu što smo se okupili u ovolikom broju, da zablagodarim visoko prepodobnom ocu Stefanu na njegovoj ljubavi i žrtvi što je došao da još jednom pokaže koliko ljubavi ima prema svakom i malom čoveku koji se nešto trudi da svom rodu doprinese. Da zablagodarim visoko prepodobnoj našoj mati Zlati, koja također širom otvara i vrata svog manastira i svoje srce za svakog dobronamernog čoveka. Blagodarim ovim časnim ocima i ocu Aleksandru na pozivu, gdje je negdje prepoznao ovu knjigu, da se predstavi i ovdje vama u Mačvi, narode Božiji, koji ste zajedno negdje sa mojim kolubarskim krajem sačuvali veru u negdje najtežem periodu kroz koji smo prolazili. Ni ovaj današnji nije lakši, ali svakako onaj najteži. I teško je bilo šta sada govoriti i o nekim drugim mučenicima, a ne pomenuti mačvanske mučenike. Ali evo, Duh Sveti je izvoleo da progovori kroz mene i ja blagodarim Presvetoj Trojici na tome da nešto doprinesem, da nešto uradim, da se naši sveti srpski novomučenici i ispovednici ne zaborave. Što kaže, sledujući Bogu i precima,
naseli smo nebo sa svecima. Naravno, odnosi se na naš srpski rod. U ovoj knjizi smo se morali ograničiti na neki broj onih mučenika srpskih koje ćemo, da kažem, opisati, jer po svim eparhijama ja mislim da svi nisu još ni uspeli da zapišu sve mučenike koji su stradali, da kažem, samo u 20. veku. Da ne idemo dalje, dublje u istoriju od vremena Turaka, a i pre toga. A kamoli da mi možemo staviti to sve u jednu knjigu. Nego smo se ograničili, da kažem, ograničili na one svete mučenike, novomučenike, srpske ispovednike, koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala. Znači, unela ih je, kako se to kaže, u diptih svetih, napisana im je služba, određen je dan proslavljenja, upisani su u crkveni kalendar. I ovi sveštenomučenici, mučenici i ispovednici, osnovna ideja i cilj ove knjige da mi njih upoznamo i da se mi njima molimo. Ja vam neću sad navoditi sve one koji su ovdje opisani, jer nakon ove večeri vi ćete svi biti u prilici da dobijete primjerak ove knjige, te ćete tako se i upoznati. Ono što ću vam reći da jednostavno ova knjiga je posvećena i mojim precima, iako nikog po krvi u ovoj knjizi od mojih predaka nema. Zato što svi koji su stradali za srpski rod, oni su preci svih nas. Makar sam ja to doživela najpre u Prebilovcima, to sam doživela u Jasenovcu, to sam doživela letos u Velici, to sam doživela celivajući kivot sveštenomučenika Platona, to sam doživela čitajući knjige koje su pisali drugi ljudi o ovim sveštenomučenicima i mučenicima koji su stradali. Dakle, ovdje nisu moje reči. U ovoj knjizi, pošto sam, kako se kaže, priređivač, su dela onih koji su mnogo više se bavili ovom tematikom, poznavali i napisali određene knjige, tako da u ovoj knjizi ćete naći delove, naravno, iz onoga što je pisao blaženopočivši vladika Atanasije, blaženopočivši arhimandrit otac Jovan Radosavljević, također počivši doktor Žarko Vidović, zatim naše ugledne prote, protojerej Stavrofor, doktor Velibor Džomić, protojerej Stavrofor, doktor Savo Jović i mnogi drugi, da ne nabrajam ostale. Kad sam pomenula vladiku Atanasija Jeftić, ova knjiga je posvećena njemu i mitropolitu Amfilohiju. Neki dan sam pogledala i pročitala, vladika Grigorije je napisao kako je skoro bio na grobu vladike Atanasija i tamo je susreo jednu ženu koja je došla iz inostranstva da se pokloni grobu vladike Atanasija. Videla ga je jednom, susrela ga je na aerodromu i popričala je sa njim 1 minut. Vladika Grigorije kaže, tajna susret. Šta hoću da kažem? Moja želja je bila da se njima posveti ova knjiga, a pritom malo ih više znam od tog minuta, ali ne mnogo više, ali sam ih doživela najbliskije duhovno, a s druge strane, ako malo poznajemo njihov rad, znamo da su bili bukvalno mučenici od dana kada su stupili u mitropoliju, odnosno eparhiju Zahumsko-Hercegovačku. Kroz što su oni sve prošli. Na kraju krajeva, ako pogledamo i kako su se upokojili, negde složit ćete se da je mučenička smrt. Blagodareći ocu Stefanu, mi smo prvi put zakoračili na tlo eparhije Bihaćko-Petrovačke. Neću reći slučajno, jer slučajnosti nema, Božijem promislu, da, eto,
vladika Atanasije, tadašnji episkop te eparhije Bihaćko-Petrovačke, je nekako uputio poziv preko mene drugima, ali kako niko drugi to nije ostvarivao, ja sam shvatila da negde to moram da učinim, ali ništa o tome nisam znala. Veliko neznanje, ali Bogu hvala, s druge strane se negde otvaraju neki putevi i ako prepoznajete znake doći ćete do ljudi koji će vam pomoći. Tako da nam je otac Stefan za to prvo putovanje dao i logističku i materijalnu pomoć i išao je sa nama, također i otac Igor Karanović. Posle su se sva vrata nekako drugačije i lakše otvarala i na svakom putovanju upoznavali smo se sa novim stradalnicima, sa novim mučenicima i nekako su i te neke knjige dolazile do mene i pre 2 godine mislila sam da to ne kažem nikada i nigde, ali evo reći ću sada. Potreslo me je na dan svetih jasenovačkih mučenika. Bila sam van Beograda u jednoj crkvi gdje se na taj dan, ja znam da časni oci vi imate trebnike i te služavnike u kojima se piše ko se pominje taj dan. Ali mene je lično potreslo da se na otpustu toga dana nisu pomenuli jasenovački mučenici. I onda sam rekla, dobro, onda ja moram nešto da uradim. I hvala opet Bogu, ovo nije moje delo. To je samo kao što Gospod progovori kroz mnoge ljude, tako je to progovorio i kroz mene i Bogu slava i hvala na tome. Vas molim, ali čim ste ovde, jasno je da ste vi ljudi koje interesuje i vera i srpski rod i potomci, ali mi ne možemo se brinuti o potomcima ako ne znamo o svojim precima. Ono što vas molim da, eto, pročitate ovo, da se upoznate sa onima za koje niste znali i da im se molimo. Najbolje se sada ilustruje, da tako kažem, kako se ti naši novi svetitelji raduju što se mi njima molimo. Evo, pogledajmo prepodobni Jakov Tumanski. Jedan od njih, i on je ovde, da kažem, u ovoj knjizi. Malo ko od vas, pretpostavljam, ili ste svi čuli svakako za manastir Tumane, pored naravno Svetog Zosima kojim ljudi prinose tamo molitve, da budu prinose i Svetom Jakovu Tumanskom i vidite i čujete da ljudi dobijaju utehu, da dobijaju isceljenje, da jednostavno se vraćaju svi utešeni i radosni iz tog manastira. Svetac se raduje. Raduje se što smo ga otkrili, raduje se što smo ga prepoznali. U Troparu, svetim novomučenicima, koji je vladika Nikolaj napisao, kaže se kako su, on je napisao jasenovačkim mučenicima, a i svim novomučenicima, kako su njih dočekali preci. Dočekali su i njihovi preci koji su bili sveci. A i nas će dočekati ovi ovde, također i ostali. Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Sava i svi ostali naši svetitelji. Ali ako nas prepoznaju, jedino će nas prepoznati ako im se molimo. Molitvama svetih novomučenika, srpskih i ispovednika, ja vam želim svako dobro od Gospoda, mir u srcu i radost u duši. I hvala vam. Draga braće i sestre, hvala za večerašnju pažnju, za vaš trud što ste došli u naš hram. Prvo da se molitveno obratimo Gospodu i Svetom Arhangelu Mihajlu i da prizovemo blagoslov na sve nas. Hvala našim dragim gostima, ocu Stefanu, mati Zlati, našoj sestri Zorici Kovače, koji su izdvojili svoje dragoceno vreme i ovdje došli u naše mesto da koliko toliko u njihovim mogućnostima prenesu ono što je zapisano u ovoj knjizi o svetim novomučenicima srpskim i nadam se da će ti sveti novomučenici i molim se njima da koliko toliko otvore naš razum, otvore našu dušu, da primimo samoga Gospoda u nju i da i mi koliko toliko kao uzor koji imamo od njih, da oni budu uzor i da mi koliko toliko pokušamo na neki naš način da se ugledamo na njih i da budemo bar delić
toga što su oni, koliko su položili svoj trud, odnosno svoj život su položili za Gospoda. Još jednom hvala i Bog vas sve blagoslovio.